Ćao svima, sa vama je Mata Getsul Pro i danas ćemo igrati Hunger Games na Minecraftu. Ajde uzmemo kit, Brawler. Okej, nadam da se svidio prošli klip. Okej, ajde bre. Ako ste gledali. Ako niste pojavite, okej. Zaglavili smo se. Bežimo od centra. Okej, već je neko umro. Oj, iki ima sekiru. Malo je zakočilo u početku, ali dobro. Nadam se da neće početi od toga igre. Ovdje bi trebalo kočeg. Znači, i bit će okej. Dva i to. Koč. Ovo je moje render distance. Video settings, 5 chunk. Sad ima 3 frame uvijek. Ima 10. Ok, malo manje kuću, ali malo. Ali to je nešto. To meni znači... Ok. Ovo će biti, to je svoja prva epizoda Hunger Gamesa. I vjerovatno nešto neće biti uspješno. Ali dobro. Ne, ani toliko vremena brzo snimam zbog škole. Neće ići svakog dana klip, nije sigurno. Sada se zeznuo. Šajte, bam. Ne šarbe to. Ajde, krompir. Bam. Repe, šarka, repe. Biće 14 mrtvih. Bam. Ajde, bam. Bum. Moramo da jedemo. Dobro. Onda imaju okej. Ovo je sve potrebno. Nitrovo meso ja kupim. Još to meso ja pokupim. Ako ponestane hrane, mada neće, pa su oprali paštu. Ali dobro. Treba mi malo oklopa. Čekaj, vidimo, evo ga čest. To. Seme tu, tako i nebre tu. Tako i to, tako. Tu. Okej, imamo prilike za ubistvo. Dobijemo lika. Ubili smo ga, ljudi! Imao je dobro sekirče, ali protiv mene, na mene niko ne ide. Okej, hajde da se sakrijemo. Sad smo slabi dosta. Joj, nisam vjerovala da ću ubiti. Vjerovatno nije bio. Ok, sad ću supply. Ne znam da li da idem na supply drop. Ovdje da li je neko lootovo, just. Aha. Boom. Jeste. Ok. Aha. Sad je malo da se navestim. Tako. Baram. Da neka tu. To ćemo tu. Jedan. To ćemo tu i dva.
Okej, ja ne volim, to ja vam reći nik. Tamo je negdje spaj, ali ja nisam išao na njega. Još mi treba hrane. Pa dobro. Šargrepe dosta pune. Sad ću da refrešam štankove. Ko ne zna, F3 jasti se. Ok. Isto vreme. I refrešuje se. Ok, da je samo bio. Ovdje sam bio. Gdje ja idem? Ok, sad će deathmatch. A mi smo veoma slabi. Ko je pokupio supply drop, on je jak. Dosta jak. Jako je prejak. Tako. Ok. 40 minuta. Šta ja lupam? Meni je tu neka težina da streamite deathmatcha. To je kroz dom... U stvari, nemojte deathmatch. Ovdje odlužimo često, ovdje na stepenicama. Ili ispred. Samo da gledam. Sine, Iron kapica. Čekaj malo. Ćao. Daći. Dobro, kapici. Okej. Ne, ubio nas je. Kako nisam pazio? Pa da, prva epizoda. Bit će i uspeha i neuspeha. I vidimo se. Ćao!